kublai pi ki parlok cungi ki baya pej ikane ka video napo rom napo tor vergata mentang por prabaje u publio ula on poi ikane ka jaka bat pi ya ka jin Shongshit ikna semla awat wala kamas kadi harapor kendai beje kibri kula dan lupa shene ikna semla dalam pasane kumangila ongi pimenen ki samit hakade jaka baro shimit ki pemit ki duai bat menta ui bagi kena semla kila kidang step kila disha kila perkre LD na kabenta ini ka mas pekut kebanlong hapor kendai beje sa shikentai kaban penlong kaban penmenta da upu beliau kat sao bat shwaban stang ka mas pekut wali cuma wali pej iki semla baro shabo umpoi sha kajaka badon keduan na kabenta ka mas pekut ti ngan yatu ka tokine ki point ki badon kam yola se shwaban stang ka mas pekut ikini ki jin penbena kamas pekut yang penbenta da publio bakat sau agapor kendai biji shibet ki ban ya penmentalang kamas akali yang kadiang berkemuan jum pabukut undon kardinali ki bishop ki kardinal ki bishop bat ki lingdo ki dikot ki ban ya rab ya kaniga jingle niam de Armando Faco Rafael Longini dikon Giovanni Castellano dikon Pierre Sudan ki banyarap sam jaga communion ki tendo ki dikon mat ki reunion ka jin pulek benekong en puleh hak tim pareng dai Gary Friesen kasam ruai da ki choir na po ka diocese jong Rome jin puleh ka baar puleh hak tim Spanish dai Emma Querol Garci ki jin puleh ki jin duai ki runget Kindon Santeli kebenengkong haktin France kebaar haktin Polako kebalai haktin Portugis kebasau haktin Korean kebandrul haktin Tedesco bat kajimpul kejiduai haktin France and duai dai Lino Lebrun haktin Polako daga Hana Bienek haktin Portugis dari Jose Maria haktin Korean dari A Jing Won Michel bat haktin Tedesco dari Christian tika do pedang pej ikini ki jinja yen sawan ra shu EP ki update kat bangin yo
Kalau bapidang pej iki jing le jung ho jong o pup lio bakhat sau shaki jaka baper jong ki khana samla Lepas tu pej kat bapidang pej ya kini ki jing le jung ho jong o pup lio bakhat sau bagi jaka baper ka bagi khana samla kila ya lum ngan pule shu ya katokat ni ki jin pen bena ki ba don kam kumangala pule mene kumangala itu ipi mene kamas pen benta dau publio wakat sau kajinya sendran lang jong ki cardinal ki bishop bat ki lingdo ki dikon ki ban yarab man sendran yo pa bakut akan ke sengi ki dei dikon Armando Faco dikon Rafael Longini dikon Giovanni Castellano dikon Piera Sudan iba pule cimpule benengkong pule hak tin pareng da Gary Friesen kasam en ruai da ka choir napo ka diocese joko Rome ka cimpule ka baar pule hak tin Spanish da Emma Querol Garci ka cimpule ki dunget ka jingduai ki dunget ha ka jing duai ke bedangkong en duai ha tin France da Lino Lebrun kajing temu ke baar da Polako kaktin Polako da Hana Binek kajing temu ke balai pulih ha kaktin Portugis da Jose Maria der Arrufo Coutinho Inácio kajing temu ke basau hakin Korean dai A.G.1 Michaela bat kakha jing temu ke basan hakatin Tedesco dai Christian Skriten ting kibawan ra ya kajing terwa Armut Luis Terrell Ifort Lorenzo Mattioli hadin ketabut sa Loka Zhao Francesca Pons hadin ketabut sa Denisa Gabor bat Paulo Victor Rodriguez hadin ketapat but sa Deborah Newsy Gabriel Kamay bat Daniel Remigio Ledu Lino ki kardinal ki banya don kagane ka sngi hajan jong ukwa bukuj kardinal Mark Jonovics kardinal Dubina bat kiwe
choir ruai da ka choir jong ka archdiocese jong ka Rome apo ka jinyalam jong i M Margot Frisina te ka to ka ne ide kita ki jingpen bena ki bangila yo agan ka sengi kan ba pedang ya pek ya kini ki dur ki jong ka jinlek jungo jong u poblio egi jaka ba per ke baki kena samla kila sa baro shimit isin pek ngor na ka benta kane ka mas jubili jong ki samla ka balong apo Tor Vergata apo Italy po Rome ko apa nai ku beli pi ki beli join agane ka klimat klempep shibit kinang dot vishu ki wei ki banya join rekat batni agane ka broadcast kajipen kut ya ka jubili jungki semla na kamas ka ba kuit ka ben benta da opo beliau bakhat sau nang ni na Tor Vergata kumban pen kan mau pi kene ke jaka kumbaar pesan snap menshua upo John Paul baar bakuit ula pelong ya ka wall you day ha kene ke jaka Day house mem ar hajar kabau pop John Paul baar ula sedang ya kenika wall you day inaugurated the famous hoi duduk menshua ka wall you day ka Don Henry la pen long famous ya ka na pop John Paul baar ha ba Husnam ar hajar akan ke jaka kumba ar million mut ki kena semla ki poi sha kane ke jaka bat ki kan mau kumno upu John Paul ong ki semla tapi day ka jin shai akan ke spa snap ba benta bat day ju kata ke ba penlong yo pu beliau pen poi sha kane ke jaka mentangi i bagi riu sarkar ki riu he riu hain ki de wan ai ku blei yo pu lio bakat sau ki riu he riu hain mde tang na po ka Italy and re na ki ri na ki ki jelaro Tiket bang yang isim bentai keneka program jungki kun semla be jungi po Rome nin duai rona ka benta jungki lakin lok shak taki sharak shaka prathai ki ban rai ka ji shai ukres badru bakin long kita ki blu ki batyang ki babang ki ban yalam shu ki pa jong blei sha ka jing tiang jong ka hima jong u kapor mentah kala dei rashi pawa apo Italy batatang south minute de kamas bakuit kan sedang ni kerpat pi baro ki para bangit kan ba pidang duai na ka benta ki sangla be jungi kan ba pi ya put din rekan bat ni ha ni ka jing le broadcast ka ni ka jinja ka bakrau ka balang jungi khamtam na ka benta ki kena samla ni kerpat ri pi nya duai na ka benta ki samla be jungi ki samla po ka jalan yang ba jungi ka jalan yam jong ka jawai berkenong stoin tura berkiwi-kiwi baro
bangin long kisha kita ki samla ki ba it jublei ki be it ke balang ki ba kloi ban phai la ka ji im na ka ban ta ka balang ni ai kublei ye i petor komji i bala join hagan deka chan pok sungi i bala ong amen i bala duai amen na ka ban ta ini ki kena samla jungi tekan ba pitan page ikini ki visuals ikini ki durki iki chang ai kublei jong ki ruhe ruhain ki delegates ki bana ki riba pair aku ai pi bepin ye duai ru na ka benta ka jing suka ka prthei kamdam ko kari India jongi na ka benta ka jing dai luit ka ba shisha kamtam ka bangila ban mane ye ublei u ba mangi ni kwa ban mane Buongiorno a tutti. Buona domenica. Good morning, buenos dias. Et bonjour, guten Morgen. ta ye soi ka I chi hope kren you all jong rested a ko little dio bit. ai kublei ki samla We baro will shortly begin the greatest celebration that Christ left us, his very presence in the Eucharist. God bless you all, and may this be a truly memorable occasion for each and every one of us. ai kublei When ki together, samla au ong as Christ Church, to ai bagane ka sngi ka we long ka sing ka follow, sa chi ka we mau ka walk chi in together, jumpi we live with Jesus Christ. ka sngi Buona ka celebrazione mangi ni don tutti. benta dekat pada Jisu ko mo kren chpang ka chi koridor jong ka Eucharist mat ye smoi ka chi kmen jong ki khana samla
kibalaya thap da kiti kini kedai ka jaka kaba R million mud ki kena 6 million mud ki kena samla 6 million tam mud ki kena samla kilaya lum na kabenta ni kasni kaba kadu jong kene ke jubili jong ki home usdem jubili jong jing kermen kaba pe ikum kini ke cinca ni shu mundur lano kene kala banlong syapo ka jela jungi apo ka diocese jungi apo ka archdiocese jungi dua play bahwe por yo se kini ki barok kila adlong apo ka archdiocese jungi lu kadam de shlong apo iri dia jungi nila ban yo kini ban UI ya kecing bun jong ki samla ki bawan kui kiri syakan dengan jaka mentang UI kini ki kardinal ki bishop ki bala ya yang lain ki bala ya rum sipo ka duan na benta ka mas bakoi Tikum pen kemau ipis isien ka wire benda ka sengi ruai da ka wire na ka diocese jong ka Rome ha jing penyai jong i Marco Frisina ki banya shim pen mentalang ka mas bakut hasenda jong upublio bakat sau kindon ki kardinal ki bishop ki lingdo dikon kiban yarap yau ukwa bakoi di Monsignor Dubina, Monsignor Bernitz, Monsignor Boyardi, Monsignor Agostini, aku porjing terua udikon Baubel unsa penyaj badru Monsignor udikon Getaba Ayutanti kini kindi ki dikon ki menyerap maka benta kaneka singi krau ki samla kebelok ke potor vergata ki cintrua dan menra de kini ki kon samla be ijungi I Luis Terrell-Ford I Lorenzo Mattioli I Luca Zhao Francesca Pons I Danessa Gabor I Paulo Victor Rodriguez I Deborah Nyunzi Gabriel Kamai I Daniel Remigio Ladulino Don Santeli kejuduai kirungit kebenengkong hakatin France hakatin French da I Lino Lebrun Baar hakatin Polako da I Hana Bienek Kabalai hakatin Portugis da I Jose Maria de Arujo Coutinho Inacio Kabasau hakatin Korea dai An Ji Wan Michaela bat hakatin ga hakabasan hakatin Tedesco dai Christian Schrichten jin pule ka benengkong pule hakatin Pareng dai Gary Friesen kasam kin buai ka kuayar na po ka diocese jong ka Rome bat kajin pule ka baar hakatin Spanish dai Emma Querol Garci
kaji westang kalau ke kantin ke semua nat bah kinuai ke kantin Latin ke boong kawai pa kuwai ke kantin ki briu ki jat pen briu ki syam ni ke jinshai ke kantin jume ko trai ki kun shindrang kun kantei ki batlot ki bala sapriang asatlak ke pertei ki del sumha kun di kun bi jume kun beding jing kermen kabame to ai ba ka jing ruai jong ni kan kiu shame utulong jong ka jing yem bam cukup akan lenti jong ka jing yem jong ni shania ame bangin ang kreel din ang kamuntagan ng mas kuit ibu jing tumuro na kamunta ki jindam kam jumi shimet ki kisem jumi baro so stem kentai ek portra day ban sedang ni kamas kuit akrabat ipi ki balaya join rekat bengi hagan dengan klip mat i Peter Kongji blok kau ni i one per karpran keburum ni Aisyah Blay klempep i gabinus merthong kau ajin sapan hek sang kendiat dalam sedangka jingle niam anganum pentut tan habupuat jingle niam shibit dan aiki komentari tang hang ni hang tai ada se mungkin ya suatu belum malah kat kebang mengingila diklempep ka saungin sapen he dalam sedangka jingle niam dalam tapi kilim do bukil arung syakane ka stage dan ke Jakarta kalau konkret nak kebentar kejin penmentai ke masuk kuin tau publio kesal
sa sin ka ba pidang ya pe ikiniki cinca na po tor vergata ngai ku lei pi sa sin kibalaya pau lagi kerteng cin snow akan nika chat box jongi pitor kongji i wai per katran galbinus merthong i pai takar i etil meri lengkoi ai ku lei pi badiki wei ki malaya Donorkat akan nika live broadcast jom kenika jimjahan nih kotor ulargata kamas jom ki kena semlah kamas pakaduk kamas jubili jom ki kena semlah kesum pengkut ya ka jubili jom ki kuma pilatip kita berustio ki kena semlah ki don support Rome po Italy nak bentar ki program ki berper ki don ki program ki ba Grand Jepang kicing kot jomblay dan ki program kiba chat kicing ruai kicing lap ki drama but QA ka diocese jong ka Rome kala pendit pendiang bah itu pendiang kini kena semula ki bawan ni ki per warna ka cinshit along duk kata Andre nimju nim smo ba don ki kena semla ki ba sau ne ki ba shitom Andre penban baro ki ya kemen lut kata ketika jing krau jong blay ka jinglong jong ka malang katrik jungi waradani bun ki program ki bahe kat ne ki video ki poi de ki 10 million tam 10 lakh tam 10 million tam Andre Yumdon Momen Sau Yum Ju Yusmo Koi Bakum Kini Ki Ja Namar Kaya Arkon Penyaj Kala Biang Bah Nak Takadaw Yum Ju Yusmo Bakadon Kum Kita Ki Bero Yero Yublay Nak Kapenta Kini Ki Jinja Ki Padar Kibalaya lum krui te na benta kaneka mas penkut ya jubili jongki kena sebelah Kalbinus bertong ong dari Shlong tan kiling do anam nyam madan Calvary hoi nginom perlong ha madan Calvary Henry ya perlong kemuan ku John Paul Baar sebab sejar Vespa prapun driu perlong apa madam golfling ne sigui ki jakaki bahe tendo masa sipo ka sampai di ingin sedang ya mas bukui in pesang pan translate ya baro ki jingtuli ki jingtuai Andre juga por nga pan map de pi ba ka sound jungi kam delong kata-kata na maringi kamera ki tiar ki ba baha maring la set up po studio po Shlong na tagadaw ka sound kam da baha do kata-kata Andre da pila yo smowi nga taray kata ga cing kujong blay in persyang ban kelas tin kasi baro ki jingkren ki jinja ne jingpule pat tentang teter Komplain jupi melaya komplain makaduna ke sound box bit kan kambha kamtam andang ngala Yes, kami ko choir kata
ki dan ruai ban perkre ki kena semula juni na benta mas pekoi Tra pochi istanti la processione d'ingresso ci introdurrà nella celebrazione della Santa Messa. Siamo tutti invitati a partecipare con fede e raccoglimento, evitando gli applausi e astenendoci da innalzare cartelli e sventolare bandiere. Mementa kandon ka
The entrance procession of the Eucharistic celebration is about to commence. You are invited to participate with faith and with recollection in Holy Mass, avoiding applause and refraining from raising banners or waving flags. Dentro de breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Dispongámonos a participar con fe y recogimiento, evitando los aplausos y absteniéndonos de levantar carteles y ondear banderas. Dans quelques instants, la procession d'entrée nous introduira dans la célébration de la Sainte Messe. Nous sommes tous invités à participer dans la foi et le recueillement, en évitant les applaudissements et en nous abstenant de brandir des panneaux ou des drapeaux.
Ia procession menokong ki nora eka duan, ki nora eki mombati, unda buksa ki penyaji ke liturgi. Buksa ki weekly ki view. Kamas pokok pemerintah dalam video Utsau agaknya sembilan lancung ki kardinal ki Luther kemudian ki bawan ki jaka bud sekiri bishop ki lingdo kindon samut ki dikon kiban yarap Akaneka Sni, Dikon Armando Faco, Dikon Rafael Logini, Giovanni Castellano, Yere Sudan. Leo mentahun ai duhuk ya ka duan baru ya ka dingpna Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, come pellegrini di speranza, desideriamo cercare le realtà del cielo, dove è Cristo, seduto alla destra del Padre. Apriamo la porta del nostro cuore a colui che ci ama, per celebrare il sacramento della nostra salvezza e vivere una rinnovata vitalità nello Spirito. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Maklah kau berikan berbaro
para questa Lega Mas Frequente. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Tungin ya duai. Mostra la tua continua benevolenza, oh Padre, che assisti il mostra la tua continua benevolenza, il Creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ko para bangej kum kinong lejing jong kajing kermen ni kwa ban wat ya kajing shisha jong kabeneng haga bau kres usyong ha ti kamon upa tungin pli ya kajing khang jong katanut jongi hau tau ba ye jingi ban rke ka sakramen jong kajing pin im jongi ye pan ya kane dau kres utrai jongi mentangin pois ya kajing puli ka beneng kong ka ba puli ha ktin hare by someone who did not toil for it. This also is vanity and a great evil. What has a man from all the toil and striving of heart with which he toils beneath the sun? Kajing pule ka benengkong la shim na ka kitab jong u sirap. Is a vexation. Even in the night his heart does not rest. This also is vanity. Ka kitab jong u sirap ka lanong ka ba nengkong dekor ka ba ar at we do ar pulai. Teng ubriu ubat reshtom da kajing start bat kajing tip da kajing tibit udai ban ino aka baro ban sungu bha da we pa we ubab shimla reshtom na ka benta kata kaneru kalong le no bat kajing sniu ka bakrau ke ka ubriu don na kajing reshtom da kajing le jong ka nut baro ka reshtom ban long hapo kasngi kata ka kajing pule ka ba pila ban shim na ka kitab jong u sirap sebab ia ka sam ia jing kedua ia ka sam di generazione in generazione na ka sam ka ba rabu handai penkelan domet yung beliau ngabami om tuan pai pan pukul beliau siada sinem matu me kilong kasisni upen bori kilong posniu step klang ubami step stiu tanah kuarmen i tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato un turno di veglia nella notte. Sommergi sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia al mattino, fiorisce, germoglia alla sera è falciata e dissecca.
passare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino col tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani. Rendi Mendapat ngin yo ya ka jipule ka baar Carta del apóstol San kabala Pablo a pule los ne ka colosenses. Stephen Hermanos, jong Paulus Si habéis Kristen resucitado con Kolosse Cristo, buscad kanong los balay bienes de ken allá kot arriba, ibesan kandai kat weng donde Cristo está tenamar sentado a bala la mi derecha pan de e Dios. phi lembar Chris tuwat iki Aspirad a los bahneng bienes de arriba, sebab Chris no a los shong de la kat tierra. hakamon jong blay to im Porque jong habéis iki bahneng y om vuestra vida iki está con bahkando Cristo, namar escondida en kilayap Dios. pada ka jing im jong phi la puri lang Cuando baru aparezca Chris hau blay Cristo, vida Andau Chris vuestra, ka jing im jungi un pau entonces también hanta phiru vosotros phin pau lang apareceréis badu gloriosos hakaburong juntamente con Él. to penyap du ek badon happy En ka badang gede consecuencia, bat ka khando ka dad jing muerte auria a todo ka lo jing bom terreno que put hay en ka jing kwa vosotros, brai ki jing tro la basniu fornicación, par ka to ka la jing impureza, kangar ka balong la ka jing mene blei pasión, thau la codicia y la wat elam ler avaricia, shu paramat que phi es una kila idolatría. slit ya ka akor ka barim lem No baru os briu mintáis barim unos a otros. te to pong dau briu Os bat habéis mai despojado del ubasan hombre ha ka jing viejo tip con sus namar obras thau thmai u ha ka dur y os jong habéis blei dong revestido thau de la jong nueva condición, hang ne que ong don mediante el krik ne ju conocimiento ubala ot se va share ne klem renovando a ot imagen share de su Creador, unong way donde no usitia hay griego brau ni judío, ne ubalai lui circunciso and they e tam Chris incircunciso, balong baro ha baro bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. tiên jong rai is mom biao ble menta kan don ka do khot shuai ka gospel
Dominus vobiscum. Try untuk ringkat berpiru. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Kecing pulih nak ke gospel berkuat kat kumu Lukas. Ke gospel bentang sengi lah shim nak ke gospel jung Lukas. Ka lenong ke bakat ar, ka dekot ke bakat lai ter hadu ar puwe. Ni imta ya uling do ubadang ai duhub. Ya udikon ubadang ai duhub. Ya ka jentho berkuat ke Bible. Wei no paj ba ula ong hau. Ko nong hikai. To ong se bo men junga bania ban palem bat ngai ka jinyo pateng. Yung Jisu la jubab yu korang ba mano balai bor yang ban bisyar ne ban pensan ni kaspa kahajar apdeng jong pi arngot hang tahu lo kren penbun syu haki baro tokiar na kijajing kwan lalor baro namar kajing iem basisya jong ubreu kandai setia hagajing pahu pahai kabaudon nang tahu Jisu la yatu haki kene ke parsi wei riuspa uladon ka kendau ke basai so shibun ula sedang ban perkat halade ngam don jaka ban lum yo so jonga baro dengan le kumno ngan le da kumne ula perkat ngan pen prai ki tiar ki bangadon ban ngan tei da ki ba kham he ban ngan pu hang ta yo keu jonga baro ban ki wei pat ki mar kat bangadon nang tangan ong halade ko riu don bok medon lut baro kat kaba medon kambun snem to le sahu to bam to di to le sobhai lade en riu blei ula ong hau ko bi menda kamit hi men hab ino yalah ka jing im temano ban yo ye kine ki bala pila akan show yalade kumta kan long yakito ki bakan show spa yalade om hau blei. The gospel jong utrai. Ementa ngin yo ka jinya tu kana nau publio ngam tip kano ngan la ban translate ban ukerku ya ki pada dengej na ka gospel na ka god jong ka gospel ka belong ka ketin jong utrai ukpa bu kuy do ya ka pad ukerku ya ka ya ki pan jong ublei teku mo ong ipi mentangin yo ya ka jinya tu kana nau publio ngam tip aduk kadongan la ban batai ngala ban penkelah kesi ya kebangala en le ya kebangam la ingin sa pemi pada kawe ka episode tang kajinya tu khana jong publio bakhat sau berkedon ke background sedin kisur jong ki commentators song bah wat nong to ye kini ki me klajung dopo l'averla vissuta assieme ieri sera ci ritroviamo oggi per celebrare ko semla be sacramento del dono men limit ngila pek miet andre menta kasngi ngila lumbiang hane na ka benta kane ka eucharis pan priang yo Jisu bal ai la de hangi nang ba ka eucharis
mudur yalade kum bapilong kum ki apostol ki bayat hakalenti sya Emaus piwan na ki jaka jung pi sya kanega jaka kita ki semla kita mudur bandalaya Yesu don jing di Asia ga jing em jengki kila do jing kermen Andrei habaki kedui hakalenti ki khot yu kum bodei perlok jungki ka jinyai lenti ki sngap yu kat ba udang batai ki ya ka jen tho ba koi bat khadu khatwai ki itu yu ha ka jing kedia yu kpu hanta ka khmat jungki kala pek bat ki itu bodei trai mendagasni ka liturgi ka klem batai ya kata Andai ka khot ka wer yang aban epi kajinya kedu yau jisu uba penkelai ka jing em jungi uba penkelai ka jing trang ka jing anur jungi ka jing pule ka benengkong ka balasin ka kitab jong musilak ka khot ka wer yang aban epi bakum kinombot ban penyesuk waladang yang kejing baklangin penyesuk ilade bantip ba barok kindu no ijing don kejing em jungi bat ka sam ka ba ni ruai yosmo kumno kumbau plang hakapor mestiap umi hakapor janmit uyap no kane ka pen kede pen kemau yang ngap epi But haju upor kabde ben shifting yangi. Ka kren sepang ka jinglong jungi kibriu ka jingiem jungi kibriu kalong kabatang shiteng por kum uplang. Haot suntiu uplang suntiu pen internet Henry wat la kataru kan kapor kan sa kut kapor kan sa kut no na kakadaw ka jim jungi lu ngiri ban parkhat makam de shi junom hagane ka prathei ni don ka jingkermen na ka banta ka lawe sembra tacere, la sua energia freme sottoterra e si prepara ad esplodere. Hakapor tlang, ni yu i gini ki tlang, ki yu i ki don chipok kendo, ki tit jungi ki don chipok kendo. Te hakaju lu karukom para lok ije kena semlabe ije. Yola se hakaji im jongi tenteng hakipor nyap bandon hi hapok kendo Henry kitit jungi kidai ban scam kitit jungi kimdai ban yap Henry kidai ban mi biang ban che nessuna bevanda di questo mondo la può estinguere. Di fronte ad essa non inganniamo il nostro cuore. Dalam ngitip ya kene con surrogati inefficaci. Ascoltiamola piuttosto. Dalam ngitip ya kene jinglong jungi kamdai ke ban hun ne ban pendap tang dai ki sbo jong ka prathei Henry ki sbo ki bawan now play now Chris anziché bussa gentilmente al dentro della nostra anima ed è bello anche a 20 anni spalancargli il cuore kane kadi penlong borbor ka basko tenat pengen pendap lagi sbo jong play ka chi em jungi ban ngide ban melung biang kum gitu ki plang ki bang yo smo ha ka sam Agustin Bukoy aba perkhat sepang ke jing trang jung ban kendu yo blay ukren sepang ka jing kermen ka pami na ka donut na du ka ban sim jungi
Sono buone queste cose. E concludeva, ki jing kren jong o ricerca chi le ha Publio fatte bakat sau ki e long la tua speranza. ki ba kia do kata ngam la ban pen kala kasi yang sa pen kala kasi klepep aga we popor dang la skapa jayo e jing kren jong o Lì ti cercavo, mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità. Balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità. Diffondesti la tua fragranza e Respirai e anello verso di te, gustai e ho fame e sete, mi toccasti e arsi di desiderio della tua pace. Hermanas y hermanos, son palabras muy hermosas que nos recuerdan lo que decía el Papa Francisco en Lisboa durante la Jornada Mundial de la Juventud a otros jóvenes como ustedes. Cada uno está llamado a confrontarse con grandes preguntas que no tienen una respuesta simplista o inmediata, sino que invitan a emprender un viaje, a superarse a sí mismos. Menta u Publio Ukraine Shapang ka jing khot jigwer jong u Francis wala khlat no Shapang kane ka ski ka ba menta Estamos interiormente sedientos, inquietos, incompletos, deseosos de sentido y de futuro. ka ba khot u wer ru ye ki khana samla ban Estamos vivos. don kata ka jing trang ka jing angnut There's a burning na ka question bata ki a need for truth ki ba khrau ki ba khut ki ba kantang leads us to ask ourselves, what is lo kran haktin pareng menta ngatrai bunda preju pipi smo yaktin pareng ngan pen what can free us from being trapped in meaninglessness, boredom, and mediocrity? In recent days, you have had many beautiful experiences. You have met other young people from different parts of the world and from different cultures. You have exchanged knowledge, shared expectations, and entered into dialogue with the city of Rome through art, music, technology, and sport. At the Circus Maximus, you also approached the sacrament of penance and received God's forgiveness, asking for His help to live a good life. In tutto questo potete cogliere una risposta importante. La pienezza della nostra esistenza non dipende da ciò che accumuliamo, né, come abbiamo sentito nel Vangelo, da ciò che possediamo. È legato piuttosto a ciò che con gioia sappiamo accogliere e condividere. Comprare, ammassare, consumare non basta. Abbiamo bisogno di alzare gli occhi, di guardare in alto alle cose di lassù, per renderci conto che tutto ha senso tra le realtà del mondo solo nella misura in cui serve a unirci a Dio e ai fratelli nella carità, facendo crescere in noi sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, di perdono, di pace, come quelli di Cristo. E in questo orizzonte comprenderemo sempre meglio cosa significhi che la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Carissimi giovani, la nostra speranza è Gesù. È Lui, come diceva San Giovanni Paolo II, che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, per migliorare voi stessi e la società, rendendola più umana e più fraterna. Teniamoci uniti a Lui
Rimaniamo nella sua amicizia sempre, coltivandola con la preghiera, l'adorazione, la comunione eucaristica, la confessione frequente, la carità generosa, come ci hanno insegnato i beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, che presto saranno proclamati santi. Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo. Vi affido a Maria, la Vergine della Speranza. Con il suo aiuto, tornando nei prossimi giorni ai vostri paesi, in tutte le parti del mondo, continuate a camminare con gioia sulle orme del Salvatore e contagiate chiunque incontrate col vostro entusiasmo e con la testimonianza della vostra fede. Buon cammino. Sha barok ki men ki parajong pi. To ai pedeng hagane kalemti, bat yai hagane kalemti jong ka jingkerben. Ngin ai ya kaneka jitu khana jong Pope Francis kin sa pan mi biang ni jitu khana jong Pope Francis jong Pope Leo bakat sau aku wipat ka video krang mai pila ban skap lut nat dong shadong ya ki jingkren jumu kumbangal ong ipi mene ngangam syabala ban batai benia ne pan kala kasi benia paro ya ki jingkren jumu nama kilong ki bajeliu hadu kata-kata dengan penmi aku wipat ka episode aku wipat ka video ya ki ne ki jingkren jumu Pope Leo bakat sau ya sa menta kan don ka jingpla jong ka jingpla jingit yuki apostol beradin kata kandon sa kajing duai jong kiriwe kajing pla jingit yuki apostol agak din natien
Fratelli e sorelle, presentiamo le nostre preghiere a Dio Padre, che chiama tutti gli uomini alla salvezza e accoglie chi lo invoca con cuore sincero. Dominum deprecemo. Que le Dieu de vérité garde son peuple dans la lumière de l'Évangile, afin que, guidés par ses pasteurs, ils soient fidèles à l'écoute de la parole, persévérants dans la prière, généreux dans la charité. Dominum deprecemo. Niech Bóg zgody prowadzi rządzących drogami pokoju, by ustały okrucieństwa wojen i aby budowano świat sprawiedliwy i braterski. Kilong yalam jongki kilong dibayene ka baskap ikatin jong try. Que o Deus da esperança conduza os jovens em meio aos desafios do tempo presente, a fim de que realizem os desejos to ai bo play jong ka jing smo tu jingmut yalam ikinong sanshar saka jing so tungin boy so try pat kabalai haktin Portugis ai ba ka jing kremen jong play kan yalam ikis samla lamba ka jing jong ka port bamenta knang bakin la ban pendep ikijing anut 생명의 하나님께서 교육에 종사하는 이들에게 영감을 주시어 아이들의 바람에 귀 기울이고 그들의 삶의 중요한 선택 여정에 동반할 수 있도록 기도합시다. Kajing anut jongki hakim Korean tong ini dua yau try markatin kebakat tin Jerman toai bapa ubah habneng pun ai hangi baro ya kajing start ka dot not nang bangin yo ya sam hikiwei patki para samla von Egoismus vermeiden. Bat ngin long kajing ai subha, bat ngin kiar na kano kajing pan mentoy. Ngin duai yo try tu skor kajing duai jungi. Bat menta publio un penkut ya kajing duai da boong. Che in Cristo rinnovi la giovinezza della tua mai Chiesa. kis mlai jong kabalang jume. Ascolta le Usnga nostre kajing preghiere duai jungi bato ai e ni concedici man di yo ai kajing raggiungere dap la jong kajing pienezza yem di vita bat kajing kemen e bal la jukut. felicità Thou senza Chris fine utrai per Cristo jungi. nostro Amen. Signore. Bangin poi sa kabenta ka baar jong ka ne ka jing le niam kata ka ne ka liturgi jong ka Eucharist sedang da ka jing wai ka jing terwa kabenta ka benengkong ka jing skap ka tin jong play ka lakot da ka ne ka jing wai jong kirungai kabenta ka baar nadu ka Eucharist syadu bangin pediang ka men Islam jong Eucharist in skap ikinegi jing wai sedang ya ka Eucharist makuin gantian ka boong kanunod junga ka scam how blay backline kamansim junga karway ro eme ang ne ngawan ka ba ngakwa pan ka ba pan kedang ka penhun ya kamansim bekerja medai meme usim medai meme aksiar kabaar ko ang hame kalong kajinyaro junga hapdeng jaj pendriu namar kajin i jume ka kot shadu ki beneng tu yang ko blay ngin pendon burom ngin ai burom batu ai ba ka burom jume ka tang shine ha ka pertei ka kot ka balai kan kot ka balai ko ang ne rengkat bat phi ngin le ki kam ki bakrau rengkat bat phi ngin pen kelai ka perthei putrai ka jin shai ko jin pentengan ko bor ko jakari jongi bar ka khot ka basau shpit kan ong rengkat bat me ko trai ngi yat ka leng ka perthei ngir wai ka borom jonga jin sne jong me te ki dot nur jongi ka jin pen em jong me
Ingin perta hekidriu baro. Kata kadai kintin jong ka jingwai akan nega jingtruai kemas pokoi. Contigo grandes cosas haremos, por ti convertiremos el mundo. Señor, nuestra luz y consuelo, fuerza, refugio y Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Duai komen ko para ba jingknya junga ba chumpi galam Santifica, yang o hon Signore, na pa ba bo baro ko try no pediang jingknya questo sacrificio spirituale ta de kecing duai trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori misal pela banishim benta rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio syagatin kasi namar ngidi banishim benta klem don kano gajing thut yang kerpat ipi baro banishim benta agani gajing le niam kebelapan benta ya kemas bukuy tau publio bekasau pa bukuy jungi haga rukum kebekenja mensim awaj inum la pediang tak kesingis utrai bunda pediang pi pilawan mas pilawai kimas pila pediang yo bisu hendre agane klipmat aga rukum kebekenja mensim somai shim benta pediang yo bisu hakata karukom kaba kenja mensim benta ke kuair kan ruai bubukoy ngan kala kasi isu yang saya isu shim benta ndara don shibit kijing benabat kiwe ngan sas kala kasi ya ka eke ke bangala ya ke bangamla ku mangong ipi min sa penmi ha ka we pat ka video.
Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.
ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ubbidienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo. Ilo poi mentai sya kapor kabakong santam, kapor kapa ki parlok semla jungi kepada napo tor vergata kila berpediang ya kamet berkeslam jong Jisu Henry mengi kepada lagi jong ki ying ki sem in pediang ya Jisu hakarukom bakenjam sim to ai bau Jisu unwan ki donor jungi unlong usim usun syar ya ka donor jungi ki ying ki sem jungi to ai bau Jisu wan ki donor jungi harum kenjam sim unai hingi kata kajing kermen, unai hingi kata kajing suk. Kebangi usmo meni kumno upu beliau bakat sau ai kajing kren. Uyatu uru shipang ukarlo akotis beri wei naki samla kiban uban syakan kentang rukoi hakan nyo tarik jong ubenai kan nyo tarik jong ubenai September ngai scam aku mau kiwe ki samlaru mangiru ngila ban ij ya ka Eucharis kabalong kamen kasnam jung Ukris hakaji em jungi kapaman kasngi men ko para be ij ngatip ini ang not mempediang ya Jisu haka sakramen haka dur jung ku bar kawain Andre idon halaki jong iyeng gisem nak takadaw ngin kerpadi Jisu pun wandrung haki donor jungi agar hukum kebakan jaman sim pidiang Jisu harukom kebakan jaman sim toai bun sunsyar toai bun don rengkat ngi un serput serpai ya kaman sim jungi ya ka donor jungi un pendap ingi da kajing ye un pendap ingi da kajing kemen IT ho try ya kajing anut jong pi IT ho try ya kajing terang jong pi IT ho try ya kajing kerpat kerpon jong pi klempep Jisu don rekat bengi un kerpui mana ngi Jesus is the bride to Jesus is the dawn to speak for Him. He's equipped to walk with Him, the heart to reserve. Jesus is the wanted to be kajing wai komenion kekentin ke semua tenat bah kiong kumneu Jisu ulong kajing tengan mano ban ai bam yu Jisu usliang mano ban pendap yu Jisu ulong balong khoit mano ban ai jain yu ubaklam yeng mano ban pediang yu Jisu long ubapang mano ban ai jingko jingkia yu Jisu long marway mano ban ai jing e yu Jisu long hau ba matla mano ban yalam yu Jisu don ha gitu kibas ngap jar mano ban ya kren na ka beta jung Jisu don ha gitu kibat ko mano ban ya rengkat bedu Jisu udon ha gitu ki koidi mano ban lai jungo yu Jisu don ha kitemen ki kro mano ban syakri yu Jisu udon
Ha gitu kibam don kibakwa mano bakwa ayu ujisu don kinong pang nyang lengkut mano ban saj kijing mong jungu ujisu don hakinong kerpat mano ban ai u takajing pu samerki ujisu don hakinong di drok akadur jung kinong di drok mano banyolong perlok badu ujisu don ha kinong kai met mano benueng no ya ka jingma naki banyolong perlok padu kris ujisu long ublei utrai jungi ujisu long ka jing em jungi ka jing e jungi batang mau ujisu long barok ha barok ujisu ulong ujonga.
bang yang pediang yang Yesu haki dunut jungi agar kau bekerja mensim dongin ya duai do ikini kecing tunggu izin duai ki bamapi pilaya to ha kami ka chat box rengkat bati Mary Queen sena i duai ko Yesu to kerku ikinong le bha jungi ko Yesu to pen koi pen klein ya ka jingpang ka jing shitom jung i Mary Queen ko Jisu wan shong hakamen sim jonga wat langa de unong pop bakraw makrang emiu Jisu midwai rengkat badu gabinus merthong rengkat badi dressing pala ngi ya duai ngi ong Jisu bi ik kerku yi yeng kasem jung i yi kun kiti jung i baro rengkat badi bahun ngi ai ka jing kublai ka jing ro ka jing i jung Jisu rengkat badu Stalin ngi ong ko Jisu kendrat du duai lem tukar kum de bentang benduai tukar ku yi yeng kasem jung i Stalin kamtam hakani kapor pa mi i don apneng ka jing kuslai jing jenjar ko Jisu tu don rengkat badi ko Jisu tu pen ko ye email pa dongin ya duai accompagna con la tua continua protezione o Signore i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto per Cristo nostro Signore. Teu ko abu khoi publio ba khasau la dab duai ke jing duai pen kod bat ki kentin jong ki jing duai ki mamu duai ki de ki ne wong Carissimi, do sendran kat bat ke jing da man ka por jme prai ikdo ki bangai ame ki ba me pendap biang do pu benen penlong ye ni ki bebet ben yo ben tai ke jing vogliamo elevare un immenso grazie al Padre per il dono di questi giorni del vostro giubileo. Tau ai ke jing kublai ki bakerpang ni kini ke semla ki balawan sha kani ka lumpung è stato una cascata di grazia per la Chiesa e per il mondo intero e lo è stato attraverso la partecipazione di ognuno di voi. Per questo voglio ringraziarvi ad uno con tutto il cuore. In particolare ricordo e affido al Signore Maria e Pascale, le due giovani pellegrine, una spagnola e l'altra egiziana, che ci hanno lasciato in questi giorni. Ringrazio i vescovi, i sacerdoti, le religiose e i religiosi, gli educatori che vi hanno accompagnato e anche tutti coloro che hanno pregato per questo evento e hanno partecipato spiritualmente. In communion with Christ,
our peace and hope for the world, we are closer than ever to young people who suffer the most serious evils, which are caused by other human beings. We are with the young people of Gaza. We are with the young people of Ukraine. With those of every land bloodied by war. My young brothers and sisters, you are the sign that a different world is possible, a world of fraternity and friendship, where conflicts are not resolved with weapons, but with dialogue. Sí, con Cristo es posible, con su amor, con su perdón, con la fuerza de su espíritu. Mis queridos amigos, unidos a Jesús como los sarmientos a la vid, ustedes darán mucho fruto, serán sal de la tierra, luz del mundo, serán semillas de esperanza allí donde viven, en la familia, con sus amigos, en la escuela, en el trabajo, en el deporte. Semillas de esperanza con Cristo, nuestra esperanza. Dopo questo giubileo, il pellegrinaggio di speranza dei giovani continua e ci porterà in Asia. Rinnovo l'invito che Papa Francesco ha rivolto a Lisbona 2 anni fa. I giovani di tutto il mondo si ritroveranno insieme al successore di Pietro per celebrare la giornata mondiale della gioventù a Seoul in Corea. Benar-benar bakal next ke World Youth Day kan long ko Seoul ko South Korea. Terus ar hajar arpunyo ni baru kod aware ki semua Dal 3 al 8 agosto 2027. Questa giornata avrà per tema Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Proprio la speranza che abita nei nostri cuori ci dà la forza di annunciare la vittoria di Cristo risorto sul male e sulla morte. E di questo voi, giovani pellegrini di speranza, sarete testimoni sino ai confini della terra. Vi do allora appuntamento a Seoul. Continuiamo a sognare insieme, a sperare insieme. Affidiamoci alla materna protezione della Vergine Maria. ITP ha jing yada jong ka may binang bi jungi da ka badwai ya ka jing duai angel try teman ta kin ruai kan Angelus Domini nunciavit Mariae. Angel try ulam kubor ka Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Yes, komentai ka jing duai angel try. Akabau publio yelam. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Pot weri ki samla man poi sipo Seoul sipo South Korea na kabenta ka World Youth Day. Wong kapang kadai. Manlong ki baslur. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Kacing khot yang abadi pi komen ko para bi je kam mi ki por ka bangi kan du shibun ki ching e ha ji im chungi bun na plain chungi du ching kramen no Sancta Dei ko ko na siu pon kan mau ngi wong to long ki baslor bat pin sa job ya ka prathei. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem,
ad resurrectionis gloriam perducamur, per eiundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Kaburam hukpa berhukun berhau mensim kuy. Melalong kabanung kong kunju mentab borobor junom. Gloria Amen. Patri et Filio et Spiritui Kaburam hukpa Sancto. hukun berhau mensim kuy. Melalong kabanung kong kunju mentab borobor junom. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Mentau ai kajing kerku bakerpang bat perkut ruia Dominus kene kemas. vobiscum. Utrai non rengkat batpi. Rengkat batpiru. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Kajirap jing kelong Domini. kertem utrai. Bolat hau kene kendo. Benedicat vos Kajing kerku jumlah omnipotens berboro. Deus, Pa berukun bermusim kuy. Pater Unia et Filius et Spiritus Sanctus. Disuruh kemas kalawai mentangin yo kajing ruai. Kajing ruai kadu kajing ruai penuai kemas kuy. Kini ki kentin kibaga kuaya kan ruai hagane kelimat. Kajing syai jong me penyelam yangi kan pensyai dalati jungi nginong ki nong lej jing lej jong kajing kremen hakalan pertai. Kabar kajing ba jong me kan ruai yangi kajing suk jong me kan pentingan yangi kalen kepertai. Inlong ki sakhi ya kajing lej jong me. Iem kajing ej hame kajing kremen kajing ej pan inlong kajing syai jong kekamar jong me hakalan kepertai. Kita gini kintin iba min sayo suno chorus Chris kajing kremen Chris kajing kemen Chris iem Chris kajing syai jika pertai indra ya kajing kemen indra ya kajing suk haleluya haleluya. Bishop ki Kardinal kini nakani kaduan karena ki para samla idang worship Abraham yang ini jiwa itu di emas pokok tak belaya lam waya na diocese Joko Rome kembang lagi tu ipimene nong yalam ya kene ka wayar unde Marcos Frisina ki waya na ka diocese jongka Rome. Boleh sebut hibaro ki para bangai ki balaya non rengkat ni hari lesni. Fibro kiba ya page kena channel jungi sispa saupo tam hagane ka YouTube channel maro kiba page ka channel jungi la dan boy ar hajar tam kiba page kena ka mas pokoi ya boleh pi awat berlaga translation kam da biang handu kata-kata namar nila dirpor palat man le ya ki kam kiba ni le mah menengkong ni kan yo ya ka accreditation ya kena media jungi dan action ni yo ya accreditation jungi na pakatau
i klem la ban pun kre kan pom kun biang ende wala taru ngej la pi sung thu i tin pareng sung thu i tin latin hang ne hang tai in italian hang ne hang tai bat pi la yo chiman toi shibun tamba kene ka program jong ki samla kham tame tamba kene ka mas khoi nak por ngin temi i kiwi ki jinja ki belaja gini kita yo hapo Vatican hapo Rome mata kini ki binin bat mataksi ki jinja ki beja ne hapo tor kata kajaka da ki samla ki ya lumlang man penkut yo kene ka jing kemen ya kene jing le kemen jong ka jubilee jongki samla hau new snap jong ka jubilee jong ka jing kermen sai sin ngai kublei pi baro ki bala join yang ina du mene i Peter Kongchi i Wai Per Karpran i Gabinus Bertong i Pai Dakar i Etil Mary Lunkoi i Jeff and Austin i Marsha Karmujai i Rudolf Kurba i H Karbani Agustin Sutungai i Felicita Pengrob i Kentiu Kela i Aileen Karnayor i Scott Bor Basayamoy i B Kurpa i Bantelang Dahar i Cyprian Suting i Nicholas Shangpliang Heibormi H Lamare i Shanti Kelait i Yapira Karpungor i Leila i Diana Nongkendri i Tei I Jerwa i Jacinta Marngar i Peter Nongbri i Diana Nongkendri i Martin Sutunga i Lewis Termalngiang i Befriend Merchiang i Have One Sai i Memory Siang Shai Northeast Production i Raymond Melimpeda i Dro Menbina i Darisa Karkungor i Banz i Marius Nongsik i Aida Mary i Angel i Stalin i Bahun El Maulong i Dressing Pala i Sunset Picture i Sinkli i Quirinus Pertu i Pretty El Nong Light i Bhapar Yong i X86 i Makat Ungor i Melia Lengdo Marshulong i PK Nong Rum Yero Yutrai Praise the Lord Blessibon Mentangi Sngo bagi Yeruai ya kacing ruai bekendu Shanbor Lengdo Blessibon Yepi ka jingruai ka kawai na ki Kim Song jong kawal yude belajar Islam ki bala dep ila pan kelas tin kasi bat ka SSCYM hatu por ba i Syai Pernai di presiden ila perle syaka kasi yang kini jingruai ila penlap naga YouTube jong SSCYM ru kini jingruai Jesus Christ long jing kermen jongi Subor Son Jerwa Yero Yu Jisu Gaminus Bertong Bleshbun Yepi Bleshbun Yabaro Bapa Kamda Shai Baha Kaneka Translation Jungi Mentang Asli Nakandao Bangala Yatu Yepi Bangi Yo Ya Kaneka Accreditation Ha Ka Por Keba Lekot Iklem Alam Kekre Medikwin Sena Bleshbun Yepi Ru Adia Barok Ki Barok I Jungi Don Hakaneka broadcast Bakila ya page tom kini snapshot tom Bat nangay scam Au scam hajar nyo Ikana semlang Kima snap ikani ke broadcast Bakila ya semua ikajing na Jom video makasau Baka wall you day kan long po Seoul po South Korea Ngay pun nak ngay jupi pinlej syati Namar kan kamsuk ingi banyak kebalik ke Europe ne balik ke Amerika kan kamsuk ingi arsha la sha man boy sipo Korea sipo Seoul dengan kot ngaweri pi baro ki semlang ki ban smo yang sipo na jong video mene ban wan se Korea ban long kita ki sipai ki bersyur dan pencet ham ban kiwin ni ka pratai na jinge jumpi
Blei shibun nyepi suatu napung tim. Blei shibun nyepi Emilia Lendok Marshilong. Blei shibun nyepi pensuk Gorson Jerwa. Blei shibun nyepi Arbes Solang. Iduai nang tagaying Sam Jupi Klenpep. All the best ya Korea by Mary Queen Sunai Ong. I Leona no Kadri Ishukun Bha. Awai Iternat kene gede kita kajinglong jong kebalang jungi kajinya geli na sebelah bertei nampak yuk semua kiwi kibalang kiwi kinyam kila belum dikipat hagane kerukom ya plan keju kentien le keju liturgi Andre kebalang katolik jungi kene gelong ke kebi internet tak daw ngikot ya kebalang katolik salon sa kawe ilong pero yuk try Wan balang baso yung moit biduay na kabunta kibriw apo Gaza para kiwe kijaka Gaza po Ukraine apo India jungiru ngiro Ukraine bagi sistar duki anut ki sistar kila like na patok angkat ku samla sama sembrang ngidon kam sibun sha gijin duai gijin sat iwe nangidang la ban le bha maka juniem jungi kumki Kristan nila penong kita kinuksa i tege lendo antei kibaya yang na kabenta krempep min sayo smo sait kindet right ekicikren jong u lio kasau o chuan kun no ya kani ka mas ya kani ke jubili mas jong ki kana samla ya aku beli pi baru sekian Papa Lione kita lagi di sebelah Publio berkapsal Publio Papa Lione Ibu cili jom kena sebelah ya unung bi uji jom terus so Papa Kuen Tapi ya Publio dalam ni sebar Anak play ya di Samla ya riam. Bene ragazzi e ragazze, un ultimo saluto. Grazie di nuovo a tutti voi. Grazie per la musica. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per preparare tante cose durante questa settimana, questo giubileo. Abbiamo detto già al prossimo appuntamento in Corea. Applausi a tanti coreani presenti. Chiedo che voi portiate un saluto anche a tanti giovani che non hanno potuto venire stare qui con noi. In tanti paesi dove era impossibile uscire, ci sono posti dove i giovani non hanno potuto per le ragioni che conosciamo. Portate questa gioia, questo entusiasmo a tutto il mondo. Voi siete sale della terra, luce del mondo e portate questo saluto a tutti i vostri amici, a tutti i giovani che hanno bisogno di un messaggio di speranza. Grazie di nuovo a tutti voi e buon viaggio! Karena kerai begini mungkin beliau akan pergi ke jin penduduk jumlah beki samla kan tak minta kendon ya ada kini mereka kali jom beliau pada lebih nak mereka cakap akan ni pulau apa video snow di jempret di jin penduduk jumlah samla Papa Lione Papa Lione
Mexico ngiring tempur no ya kaneka broadcast kisah isin kembali pi barok malay pe ni gula siam ni na Porsche ko kebeb nala po silong mangangin nala ban upload su ikiwe ki jingkren ki balaja kini di sini but subscribe ya kaneka channel jungi share ki perlok jupi kamtam ki perlok klik jupi kemarin warna ki shibun ki program GM jung ki report ki GM jong diri sumpang kebalang warwar klet kan don ru ka jing duai kan jadi ted nak mentaki kena semla jungi kabang ai keteng sisni baru perlu akotis aga si senjan chua kan tentang report yu hok nai September kepada itu di dalam pendap di form kishim di form jungki atau online but saya keteng jungki nak tetap di sini nama murah sini dalam program halor ukar lo kotis ikut udah ka mas perkuit bagi jinjidi syah korjan bet semula lagi aku beliau mentau balami nak kena pulau kor Vergata kemudian Aisyah Vatikan kan punya penduduk iki beliau di bawah ibu ketika seni remik matna kelen ka pinjam ini aku beli di session berkembang on dan yang poin semua dan saya yang bisa telah si cincin barok video padru ya kiwe kijinja ka balang ya subscribe ya ke channel jungi kum kadaban ai cingkershan yangi ban ai men simru ingi kiba nang Porsche kopor ni persang ban lek bha mat klempep lembaga cingkershan de piji ai men sim jumpi ngindang la shu ban lek bha ngindang la shu ban bhai ke channel nak bon ra IP ki program ki prepare ki dei berkebalang ki dei berkecingin jumi di tangkum ni season publish pun ni pi baro ki para bangai ye ki balaya don rekan ni ha ke sini to try jisu ke ku kedo ep ya ke ying sem jumpi pinyo ya ke met ka hat ka bakoi ki bakhlain pinyo ya ke jing ke ku jung try pinyo ya ke e ke ban pi piang not de ai bagan kesini kan long kesini ke besar kan mau ya ke ying ke sem jumpi namar ublei ukat kui pi ublei shbun to ya lai suk lai sang kamtam hagan kesini try cuma tayo ke bekat ra ha por lai ya ublei shbun ublei ukat kui pi